Bro, Hmm, dia pusing bro. pusing apa sih? Dia mau mabar, Hmm. tapi nggak ada wifi. Ah, lu ikut gua. Kemana? Gua ada satu tempat Hah? yang wifi-nya kenceng banget. Yakin? Yakin Oh, lu. yaudah, yuk. Yuk, Yuk, yuk. A few moments later. Bro, keren bro tempatnya bro. Gak sia-sia lo ngajak gue sini bro. Yoi, coy. Kalau kayak gini mah nggak usah lagi pakai kuota atau wifi bro. Cukup uang koin aja. Wah udah mantap nih. Lanjut yuk.